юу байдаг? Гарц нөх байдаг. Хүн бүр одоо таны толгой ороод өрөхгүй учраас ер нь бол анзаарахгүй шүү дээ, тийм. Тэгээ эндээс ингээд юм гарнаа гэдэг юм мэдрэмж гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай юм сайхан мэдрэмж байдаг юм аа. Хоёрдугаар нууц тархиныг ирэх юм. Нууц тархиныг ирэх юм. Second question is how do you regard about the sacred tantra? Secret tantra? Yeah, sacred tantra. What is your opinion about sacred tantra? Well, it depends on what you want. Яг та юу гэж байгаагаас шалтгаална даа гэнэ. Юу гэж үздэг вэ гэх тухайд. If things are secret and complicated, they are always more difficult to learn than the simple ones. Ерөнхийдөө тэд одоо нууц тэгээд хамгийн адармаатай хэцүү ийм учраас суралцахад бол хамгийн бэрхшээлтэй хэцүү юм аа гэж. Хариулт бол хамгийн энгийн хариулт. You mean secret tantras with male and female Buddhas in union, or what do you think? Одоо нөгөө эцэг их ёсны тэр эстаблиг нууц дандар нууц тарина гэж ойлгоод байгаа юм уу? Та яг ямар утгаар? Also here you need a long time of practicing, but then you can do it. Яг тэр ёсны эстаблиг номыг үйлдвэрлэхэд бол бас удаан жилийн бэлтгэл, удаан жилийн номын дадал шаардлагатай байдаг юм аа. It's not something to play with. Ер нь бол тоглох наадах зүйл бас биш юм аа. Юусээ хэрхэн жолооддаг вэ? Гуравдахаас болно. Good question. How do you control your own mind stream? Actually, his question is how do you control over your inner soul? Myself? Yeah, mind stream. Yeah, I do exciting things. I parachute. I have 100 jumps. Би маш олон юм тийм сэтгэл баясгасан сайхан зүйлийг хийдэг юм аа. Тэгээд шүхрэн хүрээ байдаг. Тэгээд сэтгэлийг баясгах. Тэрийг баясгах маш их юм байдаг дөө гэж. I drive very fast motorcycles on curvy Мотоцикл roads. унаад асар хурдтай тавхин. I make sure I don't just get mosses growing on me or something like that. I make sure that people don't think I'm a vegetable. They don't think that people don't start thinking that I'm a vegetable. Vegetable, that's like a cauliflower or something. Хүмүүс намайг тийм нэг хүнсний ногоо гэж бодохгүй тийм зүйлийг. That's waiting on you. Ерөнхийдөө зоолох дуртай тийм нэг хүнс ногоо гэж үгтэй болчихсон. Нэргээл ах шиг юм да тийм. It's a fun life. Амьдрал бол бас их сайхан амьдрал шүү гэж. Exciting. Actually, I think 800 people, my students, have been jumping with parachuting. Ер нь бол миний шагнараас бараг 800 орчим нохоо надтай хамт одоо шүхрээр өсрөх From 4 kilometers. 4 км өндөр дээрээс шүхрээр буудаг гинэ хамтдаа. I nearly killed myself. I nearly killed Нэг удаа бараг өөрийгөө алах төгсөн шүү гэж байна шүү. I hadn't slept for a week. I hadn't slept for a week because I was so busy. Ер нь бол бараг 7 хоног шахам их завгүй байсан учраас 7 хоног шахам унтаагүй нойргүй явсан. So I fell asleep on the way down. Шүхрээр бууж явах үедээ унтцсан гинэ. I landed on concrete. I woke up 200 meters before, otherwise I would not be here today. Тэгээд яг хоо дажгүй амжилттай буусан л да яг газартаас 200 метрийн өндөр дээр азаарс ирсэн гэж. Хэрвээ зэрэг бол ер нь юмгүй юм болох байсан. And I landed on concrete and I nearly died. Ер нь тэгээд их хүчтэй газар даад бараг л ер нь өгөх шахсан шүү. Just because German doctors actually, they did most of the job. The German actors sold it, what I want. People taking care of you when you're sick, right, helping you in every way. Because they are very, very used to that. They do that very well. That's why I'm sitting today and I can move and I can run and I can hop and I can do things like that. Тэгээд яг тухайн үед одоо Германы эмчнэр сувилагч асрагч Германы тэр эмнэлгийн тусламжийн үйлчлэгээ маш сайн байсан. Өвчтөй байх үед маш сайхан асарч сувилсан.
ийм хүмүүс байсан учраас би одоо ингээд зүгээр явж суух ийм одоо боломжтой ингээд явж байгаамаа. You should have seen the people from the parachuting club when I came there a year after, you know, like this. And they said, "What are you doing here?" Тэгээд бараг жилийн дараа тэр шүхрээр бодог газар дээр ингээд нэг юм санаж гнаад очсон чи энд юу хийж байгаа гэж асууж ирсэн гинэ. And I said, "I'm coming for my last 200 jobs." Тэгээд I had 800 before, and now I wanted to have 1,000. So I came for the last 200 jobs. Энэс өмнө би 800 удаа шүхрээр бууцсан юм аа. 1000 удаа бохох хүсэж байна. Яг сүүлчийн 200-аа гүйцэдэг юм уу гэж бодож байна гэж хэлсэн гинэ. They said, "Get out of here." Тэд нар ихтэй эндээс гараач гэсэн яв гэсэн. I thought I was a complete idiot. Эндээс яваач гэсэн. So, you know, they let me through, they checked me, the reflexes were all right, even though everything had been broken. Тэгээд миний одоо гар хөл ерөөсөө номын сорон ажиллаж ийн үгүй бүгдийг шалгаж үзсэн гинэ уян байдал. Гайхаад. I did the last 20 or 200, I don't remember, for you know, free fall, and well, it was wonderful. Тэгээд яг сүүлийн одоо нэг тийм чөлөөт уналтыг яг 20 видео удаагийн хагада чөлөөт уналтыг хийсэн. Үнэхээр гайхалтай шүү, сайхан байсан. Good life. Үнэхээр сайхан шүү. It's great to be with you all. Can you feel that? Үнэхээр сайхан байна. I think we have done a few things, you know, in former lives together. I'm quite sure about it. Stolen horses from somewhere else. You say it was Мэдээгүй сонирхолтой хөгийн зүйл хийж цагтаа байхын тулд бас энэ товчлоо юм зүйл байхаа. Яг одоо нөгөө өөр овгоос адуу мадын улгаалсан юм шиг юм байж болохгүй гэнэ. That's what you do out there, isn't it? Steve horses. Мөр хатгалт өгнө тэр хөдөө системээр хатгалт өгнө. So anyway. Yeah. Hello again, welcome in Mongolia. I hope you're enjoying your journey. Нэг юм асуух гэсэн маань монголчуудад их сонирхолтой асуулт байна. Юу гэвэл монголчууд бид нар мах хийдэг. Тийм ээ. Тэгээд энэ бол бидний уламжлал. Гэтэл зарим урсгалууд бол мах идэх нь муу гэж үздэг. Яг бол сүнсний хөгжилд муу нэгдүгээр, хоёрдугаар нүгэл үйлдэж байна. Амийн тасалж байна, тийм ээ. Тэгээд та энэ талаар юу гэж боддог вэ? Та өөрөө мах иддэггүй эсвэл цагаан болтноо? His question is, we consume a lot of meat, beef, chicken, sheep, mutton, and so on and so. But some religious, spiritual teachers say just consuming beef and mutton is not okay for spiritual development. But you know, for us, this is just traditional food. So what would you say about this? And how about yourself? Do you have eat meat and mutton? I think at a certain time in my youth, I did I did 6 years, you know, as a vegetarian. But then all of my friends, you know, said, "No fun with you anymore." Би ер нь бараг 6 жил орчим цагаан холдон байж үзсэн шүү гинэ. Тэгээд манай найз нөхдөд бол бодож байна. So I meditated, goats, the cows, everything. Болоо гэсэн тэ ерөөсө болохгүй байж. Би одоо ер нь тэгэл нөгөө ямаа хүрүүнээ юу гэх ингээд дандаа ингээд залбирдэн шүү дээ. And you actually, they are very good mantras, you can say, to give the animals a better rebirth. Ер нь яг хоо тэгээд нөгөө махын эцэг амьтдынхаа одоо сэтгэлийн өргөжлөлтийг тий сайн төрлийг олуулах тийм их сайхан идэвчлэр харин байдаг штэ.
Town becomes a Maha becomes a runs of someone that is so hard. I think that's the one. За отож манд бүхнээ тарин байна те та бихэнцээ махаа бихэнцээ надаа самуугата сууха. I think that's the best one there. It takes the animal to a good rebirth. За энэ отож бүхнээ энэ зөвхөн тарин бол тухайн амьтны But I've never allowed that anything was killed for my sake. I always come to a table and there's an animal there, you know, already dead for a while. And then I'll take a bit because otherwise it looks funny, right? And I'm putting myself up and I'm better than the people who help and give what they have to give, right? Yeah, so I always, I try to avoid it, if I can, but otherwise, if I come to a place where there are people who've already slaughtered an animal and so on, and they give me a bit, then I start saying mantras for the animal so that it goes to the best rebirth. Ер нь одоо би одоо өөрийнхөө одоо найдвар нэс зайлсхийхийг чармаадаг. Ямар нэг байдлаар тийм нэг ярын газар ч юм уу маданд нөхөртэй газраар явж таарах юм бол тэр амьтных нь одоо төрөлийг дийшлүүлэх тийм ид хүчтэй тариныг чадахыг хэлээд бишиж Ислам байна. That's the best I can do. Ер нь бол энэ хамгийн шилдэг сайн. I ask several times my teachers who are great bodhisattvas, and they said, we need all the strength you have, and you cannot stop eating the food that gives you strength, right? And then I was in again. Ер нь бол миний олон багш нараа ярьжсэн өөрийн чинь биеийг тэтгдэг, тижээдэг, эрч хүчийг чинь сэргээдэг маш олон зүйл байдаг. Тэр олон зүйлээс одоо ингэ татгалзаж бас болохгүй юм аа. Yeah. Questions for that? Time for meditation, or can you still come up with some questions? Since there's no one to ask question, let me take this chance to ask again. Please. Ер нь бидний номлын үндэс тухайн оны соёлтой юу холилдоод бас нэг юм онцлог шинжээ гаргацдаг юм шиг байна л да. Тэгээд манай улсад бол нөгөө бөөгийн шашин 6 2 бол бас нэг холилдож явдаг юм шиг надад санагдтыг. Тэгэхээр энэ тал дээр бөөгийн одоо шашин 6 хоны талаар багш яг ямар бодолтой байдаг бол тэр талаар сонирхсан. It seems in every country, Buddhism just mixed up with that particular country's culture and customs. So there is interesting, in that way, it creates or makes some specific characteristic of that particular country's culture. So according to me, I'm not sure, but it seems in Mongolia, shamanism and astrology or Buddhism, they mixed a lot. So, what is I think your idea about astrology and shamanism? I think the most important thing is if people are intelligent. If people are intelligent, I don't quite understand, but it's important that there is a basis of intelligence because otherwise nothing helps. Ер нь бол асуултыг чинь бас гүйцэд сайн ойлгосонгүй болж дараа гэхдээ хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр ямар нэг тийм үнэхээр нэг оюун ухааныг тэтгэсэн, оюун ухаанд хэрэгтэй, оюун ухаан дээр үндэслсэн тийм л байх нь чухлаа. Тэр оюун ухааныг тэтгэхэргүй, оюун ухаанд үндэслэдэггүй тийм байх юм бол ойлгомж хэрэгтэй байх тийм. Also that the society has compassion, that people think of each other and so on. Тэгээд бас нэг чухал юу гэхээр энэ улс нийгэмд одоо хүмүүс нь бие бинийгээ инэрлэг асардаг, инэрл нэгүслийн сэтгэлгээ байна гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Do important things like protecting women, giving them good treatment, and everything like that, and being thankful to them, and all those different things create the right atmosphere for doing useful and wonderful things.
Тэгээд жишээлбэл бол эмэгтэй хүнийг асарч хамгаалах ч юм уу. Тэгээд дандаа тийм бусдад тустай сайн сайхан зүйлийг үлдэж, тэгээд сайн сайхан тийм ахуй нөхцөлийг бүрдүүлж байх нь хамгийн гол чухал зүйл байдаг. Тэндээс маш олон гайхамшигтай зүйлс бас тийм орчин нөхцөлөөс ургаж авах юм аа. Probably cannot say it more intelligently than our translator does. That's good. Тэгээд энэс илүү бас нэг олон зүйл хийж чадах юм байна. Did you say he was smart and a good translator? He didn't mention that. Asking permission to, just this is a small souvenir from this university. Thank you for coming to our university. This book is about traditional Mongolian long songs. Long folk song, it is called. What is Vedic?